David Laportien, UCI President. Le meilleur arc-en-ciel et la médaille d'or seront remises par Monsieur Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et de David Laportien, président de l'UCI. umwambaro w'uwatsinze n'umudari wa zahabu biratangwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame na perezida wa UCI bwana David Laportien. In first place, UCI World Champion and winner of the gold medal, representing Slovenia. À la première place, champion du monde UCI et gagnant de la médaille d'or, représentant la Slovénie. Shampiyona y'isi yo gusiganwa ku magare n'umudari wa zahabu byegukanywe n'umukinnyi ukinira Slovenia, Tadej Pogačar. What an amazing champion, and what an amazing atmosphere as well. It's almost hard to quantify just what a brilliant scenario has been created here. And what a great way to win it as well. Tadej Pogačar, heroic status here to so many in this amazing day after an amazing week of racing at these World Championships here in Rwanda.